I pozdrav ljudi, Johnny ovdje i u današnjem klipu pričat ćemo o top 15 najjačih likova iz Seven Deadly Sins. Zamolio bih vas da podržite ovaj klip lajkom jer sam se dosta potrudio oko ovog klipa. I samo pre početka bih vas zamolio da mi pošaljete sve kanale sa Balkana za koje znate da su radili ovakav ili sličan video. Jer planiram da uskoro uradim reakciju na takve klipove jer sam video stranih youtubera da ima previše grešaka i dobro sam se nasmijao dok sam gledao njihove skale. Tako da, ako ne bude bio balkanskih klipova na ovu temu, radit ću reakciju na strane klipove, a mi sad krećemo u video. Pošto ću pričati o čak 15 likova, morat ću maksimalno da skratim o njima kako ne bi klip ispao preko 20 minuta, pa da počnem. Na 15. mjestu nalazi se Elizabeth. Dovoljno da kažem da je uspjela da oslobodi Derriere i Mosbita od Endura transformacije, te su oni uzaludno potrošili svoje 6 srca, a posle toga Elizabeth da je htjela mogla je da ih ubije kad god, jer su Mosbit i Derriere bili u nesvesti posle toga. Njen power level je nepoznat, ali procenjuje se da je pre 3000 godina bila na nivou 4 arhanđela, ali nije htjela da ubije druge, već je htjela da rešava stvari na drugačiji način. Zato nam izgleda kao da je slaba. A nemojte da zaboravite da je ona ipak ćerka Supreme Deity, te ima najviše potencijala od svih anđela. Na 14. mjestu nalazi se Gloxinia sa power levelom od 50.000, prvi i najjači kralj vila i zasigurno zaslužuje ovo mesto na listi. Osim što ima različite forme svog koplja, može također i da se healuje, što je Meliodas u njihovoj borbi zadao dosta problema, i da nije bilo toga, on bi pobedio dosta ranije i ostaje mu više energije za borbu s ostalim članovima. Neću mnogo da dužim, ajmo odmah krenemo na sljedeće mjesto. Na 13. mjestu nalazi se Droll, predstavnik klana džinova sa power levelom od 54.000. Iako se ovo čini kao veliki power level, on se, kao i kod Diane, uglavnom bazira na moć upravljanja zemljom i fizičkom snagom, jer kao što smo vidjeli nije mogu ništa da urodi Meliodasu u njihovoj borbi u drugoj sezoni. Jači je svakako od Gloxinie i Elizabeth, ali ne može da parira ostalim članovima ove liste. Na 12. mjestu nalazi se Derriere sa power levelom od 52.000. Osim što posjeduje moć za onu combo star, i svaki put kada uspe da udari svog protivnika, njen sljedeći napad bude još jači, može da aktivira Endura transformaciju, u kojoj žrtvuje svojih 6 srca kao i svoj razum, a za uzvrat postaje čudovište ogromne snage, i bi lagano pobedila sve članove koji su do sad bili na ovoj listi. Na 11. mjestu nalazi se Mosbit sa power levelom od 53.000. On također može da aktivira Endura transformaciju i slične snage kao i Derriere. Ono što ih razlikuje i što čini Mosbita jačim jeste njegovo razmišljanje u borbi i to što za razliku od Derriere koja napada bez ikakvog plana, on je dosta inteligentan i zbog tog razloga može pobediti i protivnike jače od njega. Vidjeli smo da je za malo uspio da pobedi Esterosu kada ga je nadmudrio u njihovoj borbi, ali ipak to nije bilo dovoljno. Na 10. mjestu nalazi se Arthur Pendragon. Njegov power level u base formi iznosi 40.000, a vidjeli smo kada je pronašao Excalibur da je njegov power level dosta narastao, te je on bio u mogućnosti da parira Kasaku, Chandleru, Zeldrisu i Meliodasu, i samo da napomenem da je uspio da preseče Meliodasa u njegovom Assault modu koji ima 142.000 power levela, i da je lagano pobjedio Zeldrisa sa 61.000. To znači da je njegov power level negdje od 80 do 100.000. Naravno, on još nije probudio puno moći Excalibura, te kad u to uspe, postaće definitivno u top 5 najjačih karaktera u animeu. Na 9. mjestu nalazi se jedan od članova 4 arhanđela, a to je Tarmiel. Osim što posjeduje ark, kao i svaki anđel, ima jednu posebnu moć zonu Okean, gdje on bukvalno stvori okean u kom protivnik ne može se kreći. Najbolje te postaje dosta ranjiv, a Tarmiel može lagano da ubije svoju metu. Njegov power level, kao i kod svih ostalih članova 4 arhanđela, je nedefinisan, ali možemo da kažemo da je otprilike nešto preko 90.000, jer je u borbi sa Esterosom, koji u tom trenutku imao power level 88.000. Tarmiel je rekao da je Esterosin power level skoro kao njegov. Na 8. mjestu nalazi se Sariel, još jedan član 4 arhanđela. Kao što Tarmiel posjeduje moć zonu Okean, Sariel ima moć Tornado, koja je također jaka kao i Tarmielov Okean. Njegov power level je također nešto preko 90.000, a za one koji su čitali mangu znaju da su Tarmiel i Sariel pobedili Mosbit i Derriere u njihovoj borbi u base formama, a kada su oni ušli u Endura transformaciju, uspjeli su da pobede Tarmiela i Sariela. A ključna stvar kod te borbe je to da Tarmiel i Sariel nisu upotrijebili svoju punu snagu i njihove moći Okean i Tornado. Ovo se sve desilo pre 3000 godina. Kada bi gledali njihovu snagu, sada Tarmiel i Sariel bi bez ikakve sumnje pobedili Mosbita i Derriere, jer njima ostalo samo jedno srce
te oni ne mogu da uđu više u Enduro transformaciju, a bez nje nema nikakve šanse protiv ove dvojice, i zato se oni nalaze ispred njih. Na 7. mjestu je još jedan član 4 Arhanđela, Ludosiel, koji je uspio za razliku od Tarmiela i Sariela da načini neku štetu Mospitu Derrieri u Endura modu, što je samo jedan od razloga zašto je on jači od njih. Vidjeli smo da se Tarmiel i Sariel pomalo plaše Ludosiela, a to je vjerovatno strahopoštovanje jer znaju njegovu punu moć. On također ima specijalnu moć zvanu Flash, po kojoj može da se kreće toliko brzo da izgleda kao da posjeduje moć teleportacije. Na 6. mjestu nalazi se Zeldris. Nismo vidjeli njegovu snagu u animeu, a mogu slobodno reći nismo skoro ništa vidjeli ni u mangi. Njegov power level je 61.000, a sa Demon Markom je oko 80.000. Posjeduje moć sa kojom može da protivnika baci u agoniju, te on više neće moći da koristi svoje moći, kao što je uradio na Merlin. I da nije bilo Elizabeth, tada ne bi bilo spasa za Merlin. On je direktno povezan sa Demon Kingom i Demon King njemu može da pošalje moć Demon klana, te Zeldris može da bude nevjerojatno jak, te bi sa moći Demon Kinga definitivno mogu da porazi Ludosiela, Tariela i Sarmiela, a da ne pominjem ove ostale, jer od 10. mjesta idu stvarno jaki karakteri, svi ostali su prosjek ili ispod prosjeka. Na 5. mjestu nalazi se Kasak, on je Zeldrisov učitelj i elitni je ratnik Demon klana. Uspio je da pobedi Artura koji je tad bio dosta jak. Kasakov power level bi otprilike bio nešto preko 100.000, što je više nego svi do sada, na ovoj listi. Zeldris je rekao da bi on i Chandler bili dovoljni da zamene svi 9 članova 10 zapovesti, što je dovoljan dokaz njegove moći. Na 4. mjestu nalazi se Escanor. Njegov power level je tokom dana u jednom trenutku iznosio 114.000, a u Dwan formi njegov power level je na 1 minut bio veći od 142.000, te bi on bez sumnje pobedio sve karaktere s ove liste. Mislim da već svi znate da Escanor tokom noći nema nikakvu snagu, a tokom dana postaje jedan od najjačih karaktera. Također ima jednu moć od 4 Arhanđela, a to je Sunshine, ali ipak mislim da on ne bi mogao da pobedi karaktere koji je na 3. mjestu. A na 3. mjestu nalazi se Chandler. Kao što smo vidjeli, bori se sa svim članovima 7 smrtnih grehova, bez Meliodasa. Također je uspio da ubije sam Gloxinog Drola, što je stvarno nevjerovatno. On je Meliodasov učitelj i on ga je naučio full counter. Također Chandler može da uništi bilo koju magiju poput Perfect Cube-a, te su magije beskorisne u borbi sa njim. Glavni razlog zašto je on jači od Escanora jeste da Chandler ima moć sa kojom može da nebo pokrije tamom, te Escanor, kao što smo vidjeli, ne može da uđe u njegovu jaču formu, te on postaje useless kada se uporedi sa Chandlerom. A pritom, kada je mrak, demoni su jači, te Chandler dobije power boost, a Escanor je pritom beskoristan. Ali da se ne marimo i to, Escanor bi mogao da ga pobedi samo u Dwan formi, i to je pod znakom pitanja, jer Chandler se ne bi je pustio kao što je to uradio Meliodas, te bi on kao jedan od najiskusnijih boraca Demon klana smislio plan kako bi izdržao taj 1 minut. Ali da bi Escanor i ušao u njegovu Dwan formu, mora da se poklopi dosta stvari, te su šanse za Chandlerovu pobjedu dosta veće. Na 2. mjestu nalazi se Mael ili Estaros. Rekao sam ovo dosta puta u klipovima, a reću još jednom, oni koji nisu čuli. Estarosino pravo ime je Mael i on je trenutno poludemon, poluanđel sa power levelom preko 200.000 i samo kad čujete to je dovoljan razlog zašto je on na 2. mjestu. Ali pored toga, na njega ne utiču moći Demon Goddess klana, što je po mom mišljenju napravljeno samo zbog jednog razloga, a to ću reći kada budem pričao o liku koji se nalazi na 1. mjestu. Mael, osim što je upio 3 zapovesti, posjeduje Sunshine i trenutno se bori sa Dianom, Gouterom Kingom, Sarielom, Tarmielom, ali oni mu ne mogu ništa. Neću mnogo da dužim, uglavnom vam je sve jasno zašto se on nalazi na ovom mjestu, niko pre njega mu nije ravan. A sada 1. mjesto. Na 1. mjestu nalazi se Meliodas. Mogu bih o njegovoj moći da pričam bukvalno sat vremena, skratit ću maksimalno moguće. Njegov base power level iznosi 60.000, a u Assault modu je 142.000. Posjeduje full counter, sa kojim svaku magiju može da vrati na svog protivnika. Uspio je jednim udarcem da onesposobi Zeldrisa, Estarosu i Kasaka, i da Elizabeth nije rekla Meliodasu da stane, on bi ih bez problema sve ubio. Postoji nekoliko razloga zašto je on jači od Maela i samo jedan nevjerojatno glup zašto nije. Prvo ću o tome zašto je jači. Trenutno Meliodas se nalazi u čistilištu i kad izađe očekuje se da će dobiti još jedan power boost, a plus da ne zaboravimo da je upio čak 5 zapovesti. Te ako Mael sa upijene 3 zapovesti ima 200.000 power levela, a njegov base power level dok je bio Estarosa je 60.000, Meliodas sa upijenih 5 zapovesti i Assault modom imaće preko 300.000 power levela, što je sumanuto, te će on definitivno biti jači od Maela. Pored toga, Meliodas svaki put kada umre vratit će se u život. I zbog ovakvih stvari, kako Meliodas ne bi mogao da pobjedi glavnog antagonistu lagano, kreator je odlučio da Maelu da moć, sa kojom je imao na moći Demon klana, te Meliodasovi 300.000 power levela mu neće ništa značiti, što je glupo, a donekle ima smisla.
jer bi Meliodostova ogromna snaga koju trenutno posjeduje uništila kraj ovog animea, ako bi on lagano pobedio. Uskoro ide i klip kakvi su svi mogući krajevi Seven Deadly Sins. To je bilo to od ovog klipa, mislim da sam objasnio zašto se svaki karakter našao baš na ovom mestu. Ako nekom nešto nije jasno, slobodno neka pita i napiše komentar ili neka mi se javi. I to je bilo to od ovog klipa, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!